Сегодня у нас в гостях Ежи Трунда, директор пражской базовой школы, який хоче поделиться своим опытом. Покуль вы пошли пообедать, он сказал, что ему так сподобалося то, про что вы говорили, что ён меў большую радасць, напэўна, ад таго, што ён пачуў, чым ад таго, што ён будзе сам казаць. Але калі б вы далі яму магчымасць пагаварыць, ён бы гаварыў 14 дзён падряд. Dobrý den, dámy a pánové, dobrý den, kolegyně, kolegové. Ой, дамы і спадарства, шановне спадарство. Спасибо. Já jsem v Bělorusku po 7. a tentokrát to pro mě jsou skutečně intelektuální hody, taková hostina. Сёння я уже у Беларусі 7 раз, і сёння для мяне просто сапраўдны інтэлектуальны пір. Protože povětšinou ty moje návštěvy probíhaly tak, že jsme jezdili po různých školách po Bělorusku, vidím tady i mezi vámi celou řadu tváří, které nevidím poprvé, a vždycky já jsem mluvil. Ну, звичайно, так мої приїзди відбувалися так, що ми їздили у гості по різних школах, і я серед вас, і мені приходилося все говорити, і зараз серед вас я бачу так само знайомі твари, і це вельми приємно. Ale dneska poprvé mohu sedět a poslouchat, což je pro mě strašně důležité. А сьогодні упершыню маю магчымасць слухаць, много слухаць, і гэта для мяне найбольш важна. Protože to, co já budu říkat, pro mě osobně moc zajímavé není, protože já to znám. Тому що тое, што я буду казаць, асабіста для мяне не так уж цікава, тому що я гэта ведаю. Ale takže když už teda budu povídat, tak bych moc rád, aby to, co budu mluvit, bylo zajímavé pro vás. Але раз уж мне приходится вам нешта расказаць, мне бы хацелася, каб гэта было цікава і вам. Proto bych navrhoval potom dopolední, kdy jsem slyšel spoustu zajímavých věcí, abychom to postavili hlavně na nějaké naší spolupráci a nebojte se ptát se. До обеда, то есть у першай паловы, пакуль вы не пашлі паабедаць, шмат чулася і гаварылася, і хацелася б гэта неяк так абмеркаваць, то вы не бойцеся, задавайте пытанні. Já mám připravenou prezentaci, ale ta konec konců není tak důležitá. Я маю для вас готовую уже падрыхтаваную прэзентацыю, але можа она не такая уж і важная. Možná, že bych vám říkal něco, co pro vás není až tak důležité. Магчыма, што вот зараз гаворачы пра гэта, я расказваў бы вам, магчыма, тое, што для вас можа і не так уж і важна і цікава. Tak pojďme si zahrát na takovou normální třídu, neukázněnou, a vy budete mi do toho vstupovat a nebojte se vykřikovat a nesouhlasit a dupat nohama a tak. Давайте паспрабуем гуляць як бы сапраўдны клас. Я буду настаўнік, а вы будете вучні, вы можете выказваць сваю зацікаўленасць, падымаць руку, можете нешта выкрикваць, можете нават топаць ногами. Protože si myslím, že v důsledku to bude nejlepší způsob, jak ten krátký čas využít. І гэта будзе найлепшы спосаб, як гэты кароткі час выкарыстаць. Když jsem dostal pozvání na tuhle akci, kterou si teda opravdu nesmírně vážím, tak jsem se dozvěděl, že tady budou i kolegové z Ukrajiny, kteří budou prezentovat ukrajinskou reformu vzdělávací. Калі я атрымаў запрашэнне на сённяшнюю сустрэчу, я даведаўся, што будуць і прадстаўнікі Украіны, украінскай сферы адукацыі, чаму я вельмі рады. Takže jsem si řekl, že do třetice by mohlo být pro vás zajímavé porovnat, jak je to u vás, jak je to na Ukrajině a jak je to v České republice. Так што было б цікава параўнаць, як гэта ў наших троих краінах. Ale nebojte se, nebudu vám tady citovat zákony. Не бойтесь, не буду вам тут цитовать законы. A nebudu ani citovat politická rozhodnutí. Ani політичні ніякі рішення. Protože co si budeme povídat, ve škole to všechno vypadá jinak. Тому що то, про що ми будемо говорити у школі, воно все виглядає зовсім по-іншому. Takže já se to budu snažit podávat tu naši situaci v České republice z pohledu praktika. Тому передам вам ту ситуацію, яка у нас існує у сфері едукації з пункту гледження практика. Já sice přednáším na Karlově univerzitě na půl úvazku, tam pracuji jako odborný asistent, ale hlavně jsem ředitelem základní školy. Я працюю у Карловому університеті, викладаю головним чином як асистент, але саме моя головна праця – це бути директором базової школи.
Musím říct, že u nás základní škola je pro žáky od 6 do 15 let. У нас базовая школа для детей от 5 до 15, до 15 годов. Takže my tomu říkáme základní škola, ale ve vašem školství bychom byli střední škola. Ну, у нас таки не средние. Мамы до 9, а No. pak ještě No. до 11. Takže prostě ten věk se, prosím překládajte. Ну, у базовой лечится школа до 15 годов. Jo. Takže pojďme na to. Východiska, stav, samozřejmě pro nás ta změna velká nastala v roce 1989, kdy se nám podařilo zbavit se komunistického režimu. У 1989 году нам удалось позбавиться коммунистичного режиму. A je jasné, že tahle ta společenská a politická změna se promítla také do způsobu, jakým se učí. І так само ось і помінявся і спосіб. Це привело до того, що помінявся і спосіб, як ми будемо вчити наших дітей. Myslím si, že ta východiska jsou dostatečně srozumitelná. To je, z čeho V roce my vycházíme, 89 co jednotné školství. Так, значит, стан на 89 год, что мелося? Огульная, так бы так сказать, одна адукация, это змест и формы, и организации, и час, то есть отпущены на это, и подручники. Silně centralizované řízení. Škola jako taková měla jenom minimální autonomii. Вельмі моцнае цэнтралізаванае кіраўніцтва і школа мела найменшую аўтаномію ад дзяржавы. Já jsem rodák z Ostravy, to je takové průmyslové město na severu Moravy. Я родом з Острави, это такі паўночны рэгіён Чэшскай рэспублікі, Моравія. Там добываецца чорны вугаль. No a tam žádný učitel neměl šanci prostě vymyslet, co vlastně bude učit, protože to vymyslel někdo chytrý v Praze. Ні один настаўнік на Маравіі не мог вучыць таму, як ён сам гэта прыдумаў, усё было зверху спускалася з Прагі. Čili ředitel školy jediné, co mohl dělat, bylo, že kontroloval, jestli učitel dodržuje to, co nařídil někdo v Praze. Єдине, що залежало від директора, його обов'язком було проконтролювати, ці добре виконує наставник, то, що було спущено з Праги, прийшло. Takže žádný ředitel, ale kontrolor. Таким чином, не директор, але контролер. No a to, co dominovalo, samozřejmě byla transmisivní výuka. To znamená, že učitel přišel do třídy, on byl ten nositel těch informací, řekl žákům, co se mají naučit a potom to vyzkoušel. Головной методикой была, доминовала методика трансмиссивная, это значит, что наставник пришел, рассказал, ученик повинен был это выучить и потом рассказать. То же самое, что почул. Tohle to byly všechno věci, které se nám jako kantorům prostě nelíbily. Нам, наставникам, это вельми не подобалося. A proto hned, když došlo k takovému velkému uvolnění, a my jsme si v tom roce 90 naivně mysleli, jak teď všechno půjde prostě krásně a lehce a jak prostě zvítězíme a budeme nejlepší na celém světě. У 90-х годах нам вельми полегчало, и мы были рады тому, что мы перемогли, и мы уже почали марить про то, як же файно все будет далее. Takže zaprvé všichni kantoři toužili po prostoru pro kreativní přístup. Самое первое, чего не хапало, бачите, там слово «тоуга». У нас так само слово «тужить» по нечым, да? Тужить, коли мы иметь вельми великое жаданне. И вот было у их великое жаданне у наставников иметь простору для творчости, как наставник был сапраўдным профессионалом. To znamená profesionál v tom smyslu, že on ví nejlépe, co, jakým způsobem podávat svým žákům. Професіонал у тым значэнні, што ён ведае, як лепей і што падаваць інфармацыю сваім вучням. Ne, že vyřizuje nějaký vzkaz z Prahy. Не каб ён проста перадаваў нейкія прыказы, якія ідуць, сыходзяць з Прагі. Další potřeba, kterou jsme tehdy všichni cítili a vlastně do dneška, myslím, cítíme, je potřeba zohlednit specifika jednotlivých škol. Наступны пункт, гэта трэба, мы мелі патрэбу бачыць специфіку кожнай конкретной школы. Protože v jiných podmínkách je například malá vesnice, kde žije 250 obyvatel a něco jiného je třeba situace v té škole, kde jsem ředitelem, což je v centru Prahy. Напрыклад, нельга параўнаць вясковую школу, дзе ўсяго жыве 250 чалавек, напрыклад, з школай у Празе.
есть, умовы для навучання різні. Za další touha po autonomii, to znamená, abychom si na úrovni školy mohli rozhodovat o co jak nejvíce věcech sami. Наступний пункт так само гэта вось вялікае жаданне мець аўтаномію школы ад такого кіраўніцтва, высокага кіраўніцтва, каб мы самі маглі вырашаць свае праблемы. To je mimochodem jeden z principů Evropské unie, říká se tomu subsidiarita, to znamená snaha rozhodovat problémy co jak nejblíž tomu místu, kde se nacházejí. Гэта як пункт Еўрапейскага саюза, адзін з галоўных такіх пунктаў, чтобы на сваім месцы самім вырашаць праблемы, бо ім відней. Takže jsme toužili taky potom, abychom si mohli rozhodovat i o penězích. Потым мы вырашылі, што мы можам самі вырашаць і то, што звязана з грашыма. Co budeme nakupovat jako škola, co nebudeme nakupovat jako škola a co zrovna pro naši školu je úplně nejlepší. І што мы самі можам вырашаць, што для нашай школы найлепшае, што мы як школа можам пакупаць, а што нам зусім не патрэбна. S tím bylo v souvislosti změna role ředitelů na to, aby to skutečně byli šéfové, takoví, kteří budou schopni rozhodovat jak v otázkách pedagogických, tak v otázkách personálních i finančních. Памянялася роль дырэктара, што ён будзе сапраўдным шэфам для сваёй школы і будзе вырашаць усе пытанні і педагагічныя, і фінансавыя, і асабістыя, асобныя. A strašně jsme toužili potom učit moderně. Учыць модерне. І мы вельмі хацелі навучаць як па-сучаснаму. A musím dneska říct, že sice jsme všichni toužili učit moderně a vůbec jsme netušili, co to znamená. Мы вельмі хацелі гэтага, але зусім не ведалі, што гэта азначае. Не ўмелі уяўлення. Ono se to totiž snadno mluví, ale hůř se to dělá. Вядома, што гэта лёгка казаць, але складана гэта ўсё робіць. Takže z dnešního pohledu my jsme ani neměli nějaký cíl, my jsme měli hlavně východisko a my jsme hlavně reagovali na to, co bylo předtím, než nastala ta naše takzvaná sametová revoluce. Такім чынам мы яшчэ не ведалі, што нас чакае ўперадзе, як гэтага дабіцца. Мы просто мелі то, што нас, з чаго мы можам сыходзіць, то, што у нас асталася за намі, за спінай, то, што было перед аксамітнай рэвалюцыяй. My jsme neměli nějaký konkrétní cíl, naším hlavním cílem bylo vzdálit se od toho sovětského modelu. Галоўным нашай мэтай было просто атысціць як можна далей ад былой савецкай мадэлі. No, problém samozřejmě byl, že každý jsme sice se vzdalovali od sovětského modelu, ale ne všichni jsme šli na stejnou stranu. Так атрымалася, што ад той мадэлі савецкай мы як бы сыходзілі ўсё далей, але не ўсе мы шлі па адным баку. To, že se vypořádáváte i vy s tím obdobím sovětským, tak to jsem dneska slyšel častokrát. То, як вам прыходзіцца працаваць у гэтай добе, у гэтым перыядзе постсавецкім, то аб гэтым я таксама вельмі часта чуў. Tak to myslím, že to máme hodně podobně. Так я думаю, што у нас это вельмі падобна. Samozřejmě, že jsme narazili na spoustu těžkostí a problémů. Натуральна, што мы сутыкнуліся са шматлікімі цяжкасцямі і перашкодамі. My jsme měli spoustu představ, ale jako kantoři, jako učitelé jsme nebyli připraveni. У нас было шмат уяўленняў, як у настаўнікаў, но як настаўнікі мы не былі прыгатаваныя, гатовыя да гэтага. Nebyli jsme připraveni jako ředitelé. І мы не былі прыгатаваныя ні як дырэктары школ. A nebyli připraveni rodiče na nějaké změny. І да гэтых пераменаў не былі падрыхтаванымі і нават самі бацькі. Protože nejsem v Bělorusku poprvé, tak vím, že také vy narážíte na nepochopení rodičů. Паколькі я тут уже не першы раз, то ведаю, што і вы таксама сутыкаецеся з непаразуменнем вашай работы бацькамі. Neříkám, že všemi, ale někteří rodiče by chtěli žádná změna, protože nerozumí tomu, proč by se něco mělo měnit. Але некаторыя бацькі не хочуць ніякіх пераменаў, бо не разумеюць, што будзе наперадзе. To je strašně důležité, protože dokud rodiče nechtějí změnu, tak vlastně není tlak na to politické zadání, na společenské zadání, co vlastně se v té škole má dělat. Калі бацькі самі не жадаюць, то тады яны не могуць нейкім чынам уздзейнічаць вось на палітычныя перамены, і тады
вельмі складана да іх ісці. A dokud některé zásadní změny neposvětí ministerstvo, tak se zkrátka dobře nestanou. І пакуль гэтым не зоймецца само міністэрства, не асвеціць міністэрства, то могол бы ты яшчэ упакаваць конец этого веты. Tak ty změny neproběhnou. Да, так ты перамены яны не адбудуцца. Před tím obědem zrovna jsme narazili na takový problém, co se týče možnosti, aby učili lidé, kteří nemají pedagogické vzdělání. Že? To prostě v nějakém právním systému není možné. Перад абедам якраз абмяркоўвалася тое, што як могуць працаваць людзі, якія не маюць педагагічнай адукацыі. У іншай сістэме гэта проста немагчыма. Tak. Potom, to možná taky znáte, nevím, jak jste na tom, ale my jsme třeba neměli dost peněz. Не ведаю, як вы на гэтай старонцы, але мы не мелі шмат грошаў. Takže opravdu ten začátek byl velmi těžký. Ale prosím vás, nesouhlaste, nebo ptejte se, nebo nadávejte, nebo něco dělejte. Чаму вы не пытаетеся, чаму вы не ругаетеся? Говорите что-нибудь. Nemůžete tak odevzdaně sedět. No. Вы так усё близко приймаете, тихенько сидите. A potom existovaly staré struktury. A když existují staré struktury, tak prostě neuděláte žádnou novou změnu, protože oni to brzdí, ty staré struktury. Že? Старые структуры, яны тармозяць нейкія перамены, вы не можете нічога зрабіць, калі структуры не памяняюцца. Potom to, na co jsem už narazil, vlastně ta snaha dělat věci moderně, nově, jinak, lépe, byla strašně obecná, strašně špatně formulovaná a byla nesrozumitelná pro všechny účastníky vzdělávacího procesu. Гэтае жаданне вучыць па-новаму, яно было, як бы сказаць вам, не было акрэслена канкрэтна і не было зразумела усімі чальцамі, не чальцамі, а сучаны, сказаць. Ну да, не было зразумела ўсёй супольнасцю, як это ўсё ісці і ісці ў адным накірунку. Tak, potom další věc, ty společenské změny, které začaly probíhat, byly příliš rychlé. Яшчэ адзін момант, што гэтыя грамадзянскія такія перамены, яны вельмі хутка адбываліся. A některé my jsme prostě vůbec nepředpokládali, že se stanou. А про некаторыя мы нават і падумаць не маглі, што яны могуць здарыцца. Takže jsme na ně prostě nebyli připraveni. І мы не былі падрыхтаваныя да гэтага. Velmi třeba neblahou roli v tom sehrála česká média. Вельмі недрэнную ролю ў гэтым сыгралі чэшскія мас-медыа, které začaly prezentovat některé snahy jako snahu zlikvidovat české školství. Vlastně změna byla zaměňována za nějakou diverzi. Яны пачалі пісаць пра, як быццам бы хоча зусім змяніцца сістэма чэшскай адукацыі, як быццам бы нейкая дыверсія ідзе ў грамадстве. Z toho potom taky vyplynulo, že i učitelé vlastně se rozdělili do různých skupin a neexistuje do dneška nějaká jednotná shoda všech učitelů v České republice na tom, jak má školství vypadat. І таким чином ми роз'єдналися, ми не можемо прийти до одної ідеї, як же ж повинна виглядати чешська школа. Кожна у nějakých různých plynях. Ale není to tak, že by někdo chtěl pro naše děti dobro a někdo by chtěl zlo. Але сапраўды нема такого, каб нехта не жадаў нашим дзецям добра. A někdo zla. А нехта зло, може, жадає. Такого нема. Všichni chtějí, je to vlastně souboj různých dober. Různého dobra. Таким чином атрымліваецца як бы супраць дзейнічання, як бы барацьба розных паняццяў добра, то есть хто як добро разумее. No a potom, co bylo hrozně špatné a co je dodnes hrozně špatné, už v České republice na to téma existuje celá řada anekdot, vtipů. Časté střídání ministrů školství. Ну і што самае такое вельмі дрэннае, гэта вельмі частая перамена кіраўніцтва ў міністэрстве адукацыі. Пра гэта існуе нават шмат такіх анекдотаў. A kdyby jenom to, ale on totiž každý ministr v České republice přijde a má nějaký nápad, to je hrozné. Каб же ж толькі гэта, але
кожен раз прийде новий, і у його знову нова ідея. Kdyby prostě pokračoval v nějaké strategii smysluplné, ale on má nápady, to je prostě něco, co vede k tomu, že se věci nedotahují do konce. Каб ён працягваў сваю дзейнасць у нейкім накірунку, і прычым гэты накірунак меў нейкі сэнс, то гэта было б добра, але ў яго былі як бы такія ідэі, якія, вы знаете, вітачэскі як міт напад, якби co cię to napadło, jakby что тебе стукнуло по голове, да? Значит, tak podle reakcí si myslím, že vám to není úplně cizí. Паводле вашай рэакцыі я бачу, што і вам гэта не чужое. Takže já mám někdy pocit, a nemám ho sám, že české školy fungují ne díky, ale navzdory ministerstvu. Мне здаецца, і не толькі мне, што нашы школы функцыянуюць не дзякуючы, але насупраць Міністэрству адукацыі. Tohleto si myslím, ale že to není opravdu jenom u nás, tohleto slýchávám, když jsem na Ukrajině nebo někde jinde, je to běžné a vlastně nás to jako kantory strašně, nebo jako učitele nás to velmi zbližuje, domnívám se. Дзе б я не знаходзіўся ў іншых краінах, ну нават, напрыклад, на Ўкраіне, я бачу, што не толькі ў нас такая справа, а па ўсіх краінах, дзе я быў, і гэта нас, настаўнікаў, вельмі збліжае. Takže co se teda povedlo, co se udělalo jako oficiálně, tak to je takzvaná kurikulární reforma. І што нам сапраўды ўдалося, афіцыяльна ўдалося, гэта змена навучальнага вучебнага плану. Takže co to znamená z pohledu učitele nebo ředitele školy? І што ж гэта азначае з пункту гледжання настаўніка альбо дырэктара школы? Neexistují jednotné osnovy. Не існуюць адзіная аснова. Každá škola má povinnost vytvořit si osnovy vlastní. Кожная школа мае такую адказнасць і задачу стварыць уласныя асновы. Samozřejmě, že stát zadává nějaký rámec, který musí být těmi osnovami naplněn. Конечно, дзяржава задае нейкія рамкі, якімі гэта школа напоўніць эту рамкі. Řeknu vám příklad. Скажу вам один такі прыклад. Úkolem zadaným státem je, že žák charakterizuje českou meziválečnou literaturu. Напрыклад, дзяржава ставіць такую задачу, каб вучань мог ахарактарызаваць чешскую дзяржаву повалечную. Českou meziválečnou literaturu. Літературу паміж войнамі, міжваенную літературу. Ale vůbec tam není napsáno, co to teda znamená, jestli tam je Čapek, Olbracht, Vančura nebo Hašek. Але ж там не написано, про что казать, что там написано. И все это письменники. Protože se předpokládá, že každý učitel češtiny je profesionál a toho Čapka asi nemine. A koho dalšího si tam přidá, to je prostě jeho problém, že jo. Asi bude zohledňovat, kde ta škola je, takže pokud se tam narodil Vančura v Opavě, no tak nebude učit o někom, kdo se narodil na opačném konci republiky. Што здаецца самонатуральным, што настаўнік і так прафесіянал, ён разумны і будзе ведаць, пра каго расказаць. Пра Чапака альбо, напрыклад, пра Ванчуру, калі ён нарадзіўся в Опаве. У Опаве, то это недалеко ад таго горада, дзе нарадзіўся сам Ержи. Takže v tomto smyslu teda tohleto opravdu funguje. Тады ў гэтым сэнсе гэта сапраўды дзейнічае. Říká se tomu kurikulární reforma. Ну, курикулярні это выводить з латинской мовы, так, а у нас по-простому навчальний план. Potom všechny školy máme právní subjektivitu. Усі школи мають навіть і свою якби, правну основу, тобто право свої закони. Takže já jsem ředitel firmy. Таким чином я отримлююся директором фірми. Opravdu. Každý ředitel je ředitelem firmy, který zaměstnává, propouští, rozhoduje o penězích. Справді, директор школи з'являється директором фірми, який дає працю, виганяє з праці і вирішує некоторі проблеми. Já jsem taky zodpovědný za to, co se učí a jak kvalitně se učí.
І я адказны за тое, што вывучаецца і наколькі гэта кваліфікавана зроблена. Předpokládá se tedy, že spolupracuju s učiteli na pedagogickém procesu. І я супрацоўнічаю з настаўнікамі вось над гэтым педагагічным працэсам. Společně vymýšlíme, jak změnit ten náš školní vzdělávací program. І мы разам вырашаем, як змяніць нашу адукацыйную праграму. A do značné míry taky rozhoduju o tom, co koupíme do té školy. І таксама менавіта я ў большай ступені вырашаю, што мы будзем пакупаць для нашай школы. Českým školám nikdo neříká, jaké učebnice mají používat. Нашым школам ніхто не гаворыць, якія падручнікі мы мусім выкарыстоўваць. Pro každý předmět, pro každý ročník existuje celá řada schválených učebnic, které jsou od sebe velmi, velmi odlišné. Для кожнага класа і для кожнага прадмета існуюць шмат падручнікаў, і мы можам іх выбіраць. Ніхто нам не гаворыць, якімі падручнікамі мы павінны карыстацца. A hodně se od sebe odlišují. І пры гэтым гэтыя падручнікі вельмі сильно, моцна ад сябе адрозніваюцца. A dokonce, a my třeba toho využíváme docela hodně, si můžeme vytvořit vlastní učebnice. І мы вельмі рады таму, што мы можам і самі стварыць свае ўласныя падручнікі і іх выкарыстоўваць. Já myslím, že to je taková jako ctižádost každého učitele, aby si učil podle vlastních učebních textů. Ctižádový to je ruský, ten, který той, хто хоче много слави, це ччеславний, але я не wiem, як це теж на білоруськи, ччеславний, амбіційний. Ну, кожен наставник буде тоді вельми радісним і амбіційним, коли зможе вчити по своєму власному підручнику. Jediný problém je, že my můžeme podle těch učebnic učit, ale nesmíme na ně čerpat peníze, které dostáváme od státu. Єдина проблема є тою, що вчити ми по їх можемо, але ми не можемо на їх отримувати гроші від держави, на ці підручники. Ale my máme ještě i jiné peníze. Але у нас є і інші гроші. Protože nám dává peníze i náš zřizovatel. Нам дає гроші наш учредитель. Což je v našem případě třeba Praha 2. Що у нашому випадку це Прага 2. То як окres? To je takzvaný zřizovatel, to je obec prostě. Je to část Prahy, která zřizuje 10 základních škol. Ну, то есть в этом районе Прага-2 находится 10 школ, и они их организовали, засновали. No a tihleti zřizovatelé nám dávají taky peníze, a to na takové věci, jako je teplo, světlo, ale taky ještě nám přidávají na odměny pro učitele a na učebnice a tyhle ty věci. Таким чином, гэты заснавателі, якія вот зверху, так, яны выдаюць нам грошы на зарплаты настаўнікам тым, што мы можам іх адумненне, это значыць узнагародзіць, чым мы можам узнагародзіць настаўнікаў, і на святло, на асвятленне, на світло, co jeszcze? To podobně, to je. Ну, як ва ўсіх школах. A ještě máme další peníze. Ještě наступныя грошы. Protože my můžeme pronajímat učebny, tělocvičnu a podobně. Тому що ми можемо арендовать фізкультурні зали і так далі. Za ty pronájmy škola má ročně, abyste měli představu, skoro 500 000 korun. А його тоді здавати, так? За те, що ми здаємо ось ці наші зали, ми можемо отримувати, просимо, скільки корун? 500 000 korun. 500 000 крон. V naší škole, která je docela malá, musím říct. Менавіта ў нашай школе, якая не такая уж і вялікая, доволі маленькая. Díval jsem se včera na kurz, tak 1 rubl běloruský aktuálně je 11 korun. Понимаете? Розумієте? Один наш білоруський рубль сучасний – це 11 крон. To znamená, jestli dobře počítám, že to je zhruba 50 000 rublů při současném. Значить, це 50 000 рублів до перемен, до деномінації. Takže za tyhle ty peníze my můžeme si vydat vlastní knížku. І ось менавіта за гэты грошы ми можемо видати власну книгу. Naopak, jenom aby bylo jasné, prosím vás, my sice, tak jak se dříve budoval socialismus, tak my budujeme kapitalismus. Так як ви колись будували соціалізм, так ми зараз будуємо капіталізм. Ale nesmíme brát od rodičů peníze za vzdělávání. Але ми не маємо права брати від батьків гроші за едукацію.
Jednu jedinou korunu, kdybychom vzali od kteréhokoliv rodiče, tak já v tu ráno přijdu o práci. Калі мы хоць одну крону взяли от одного з бацькоў, у той же самый момент я лишыўся бы працы. Protože bezplatné vzdělání na základních, středních a konec konců i na univerzitách je v České republice zakotveno v ústavě. Таму што гэта бесплатная адукацыя на пачатковых, сярэдніх і нават на высокіх школах, яно бесплатна ў нашай краіне паводле закона. Ale je pravda, že vedle těchto veřejných škol existují školy soukromé. Але існуюць таксама і школы прыватныя. Tam je samozřejmě možné vybírat školné, to je jasné. Там можна, конечно, атрымліваць грошы і ад бацькоў, называецца школьныя грошы. Pomalu, ale jistě se z těchto soukromých škol stávají poměrně vyhledávané školy. Паціху, але вельмі упэўнена, гэтыя школы становяцца вельмі папулярнымі, то есть іх шукаюць. Samozřejmě jsou populární u těch, kteří si to mohou dovolit. Ano. Асабліва ў тых, хто гэта могуць сабе дазволіць. Вы как директор можете себе выбирать учителей, которые будут работать у вас? Já dokonce musím si vybírat učitele, kteří u mě budou pracovat. Насамрэч, я і павінен гэтым займацца, сам іх выбіраць, гэтых настаўнікаў. Вы выбираете в течение года или можете пригласить другого? Tak ono to probíhá různě. Samozřejmě ideální je, když vím, že ten člověk, že budu potřebovat příštím rokem nového člověka. Tak to je ideální stav. Вельмі добра, калі я разумею, што ў наступным годзе мне будзе патрэбны новы чалавек, але ўжо як бы папярэдне гэта ведаць. Takže se na to mohu chystat prostě 3/4 roku dopředu. Abyste měli představu, já když jsem nastoupil do té školy, tak v ní nebylo ani 100 žáků a teď je tam 325 žáků, takže já dopředu vím, nebo věděl jsem, že budu potřebovat další lidi. То есть у нас вельмі павялічылася колькасць дзяцей, і калі я ўжо за 3/4 года буду ведаць, што мяне чакае, які настаўнікі патрэбны, то смогу і выбіраць хутчэй. No a potom se stane, že mi nějaký učitel řekne, А можа так адбыцца, што мне настаўнік нейкі мне скажа, že je těhotný. што, напрыклад, яна цяжарная. Takže to taky vím dopředu. Takže Так potom, гэта я таксама павінен ведаць папярэдне. ale no ne, že bych já s tím něco měl, teda, jo. Ну, вы ж не падумалі, што не, я бы то не. неяк так да гэтага. To my jsme ty žáky sehnali jinak, teda. То мы гэтых навучэнцаў, гэтых вучняў па-іншаму атрымалі, іншым спосабам. Ale takže v takovém případě, prosím vás, u nás se docela daří třeba, že asistenty pedagoga já přesvědčím, aby začali studovat pedagogickou fakultu a z nich jsou potom učitelé. У нас ёсць такое паняцце як асістэнт педагога, і мы іх просім, каб яны атрымалі высокую адукацыю як настаўнік і потым памагалі ўжо маючы педагагічную адукацыю. U nás ve škole se daří, vlastně už máme 4. člověka, který u nás začínal jako asistent pedagoga. To je člověk, který má jenom maturitu, který má jenom, prostě nemá univerzitní vzdělání. Ale protože jsme zjistili, že je úžasný, že má na to buňky, že je prostě učitel od Pána Boha. Нам вельмі шанцуе, у нас у школе ёсць чалавек, які ўжо 4 гады працуе. Čtvrtý člověk. Это ўжо 4-ты такі чалавек, які працуе ў нашай школе, які, можна сказаць, што ён не мае яшчэ высокай адукацыі, але гэта настаўнік ад Бога. No a já jsem se domluvil s těmi lidmi, že jim vytvořím podmínky, aby mohli studovat a u toho učit. І я дамовіўся з гэтымі людзьмі, што я ствару для іх такія умовы, каб яны маглі і працаваць, і вучыцца, атрымаць вышэйшую адукацыю. To znamená, že to jsou lidé, kteří jeden den v týdnu studují na univerzitě a 4 dny v týdnu vykonávají práce učitele. V České republice, když někdo studuje, tak já ho mohu zaměstnat. У Чэшскай рэспубліцы ёсць такі закон, што калі ён вучыцца так ва універсітэце, я маю права ўзяць яго на працу. І такія супрацоўнікі 4 дні яны працуюць і 1 дзень вучацца. Ano.
Takže jde o počet dětí ve třídě. Tak. Tahle ta pravidla jsou stanovená a jsou poměrně složitá. Zákon říká, že v jedné třídě může být maximálně 30 dětí. Ну, гэта ўжо даўно ўстаноўлена, і што максімальна можа быць 30 вучняў. Na výuku cizího jazyka může být maximálně 23 dětí. А для замежнай мовы 23 дзіцёнка. To znamená, Maximálně. že my máme třídy, kde je 25 dětí Такім чынам у нас ёсць класы, дзе па 25 чалавек. a na angličtinu se musí rozdělit do 2 skupin. Ну, а на ангельскую мову дзеляцца на 2 групы. Stejně tak na španělštinu. Таксама так, як і на гішпанскую мову. Potom je ještě stanoveno, že ve škole musí být minimální průměr 17 dětí ve třídě. І таксама у нас у школе установлена мінімальна павінна быць у класе 17 чалавек. 17 průměrně. Так, ну, прыкладна 17 чалавек. Tak to znamená, že v jedné třídě může být 15 žáků, ale v druhé tím pádem musí být 20, takže průměr je 17. Ну, так, ад 15 до 20. No. Прыкладна. Takže to existuje, ale v tuhletu chvíli už se připravujeme na velkou změnu financování, takže ono se to trošku se to změní, tady tahle ta situace. І мы зараз рыхтуемся да фінансавых пераменаў, там гэтая сітуацыя зменіцца. Ono se u nás totiž přišlo na to, ono totiž počty žáků ve třídě prosím vás souvisí s tím, kolik my dostaneme peněz. І колькасць вучняў у класе ад гэтага залежыць, колькі і мы атрымаем грошай. Na každého žáka dostaneme určitou sumu peněz. На кожнага вучня мы атрымліваем канкрэтную суму грошай. Nikoho nezajímá, kolik lidí já najmu na to, aby je učili. І нікога не цікавіць, колькіх настаўнікаў я найму, каб яны вучылі гэтых дзяцей. A samozřejmě, že to je velmi nevýhodné pro vesnické školy, І само сабой, што гэта вельмі невыгадна для вясковых школаў. protože tam jsou malé počty a ti lidé nedostávají žádné odměny, prostě jsou na základních platech učitelé. І такім чынам там настаўнікі атрымліваюць проста вельмі як бы мінімум, таму што мала вучняў, і яны не могуць атрымаць нейкі там узнагароды, напрыклад, прэміі. Takže zatímco já třeba můžu rozdělit za rok zhruba 3/4 milionu korun na odměny, jenom na odměny mám 3/4 milionu pro svoje lidi. 3/4 мільёна ў мяне ёсць, якія магу раздзеліць паміж сваімі калегамі толькі для ўзнагароды. Ale znám spoustu škol, kde paní ředitelka prostě nemá ani korunu. Але я ведаю шмат такіх школаў, дзе ў спадарыні настаўніцы няма нават ніводнай кроны для гэтага. A přitom to neznamená, že oni špatně pracují. І гэта зусім не гаворыць пра тое, што яны дрэнна працуюць. Oni prostě mají málo žáků, za což nemůžou. Проста ў іх мала вучняў, але яны ў гэтым не вінаватыя. Takže od příštího roku, prosím vás, budou školy placeny podle odučených hodin. І з наступнага года ў нас школы будуць аплачвацца за колькасць праведзеных урокаў, адвучаных урокаў. Samozřejmě, že bude omezeno, kolik můžeme dělit těch hodin, aby někoho nenapadlo náhodou, že si vydělá prostě nějaký 1,5 milionu, že bude dělit 10člennou skupinu dětí prostě na 3. Že? Ano, takže samozřejmě, že zase na to budou pravidla. Я просто задумалась нечто про свое. Як это будет все выглядать. То знамена, že máme... Budou pravidla. Да, это вядома, што будуць такія правілы, так? Aby se ta změna nedala zneužít. Каб вось гэтыя перамены немагчыма было, ведаеце, выўжыць на сваю карысць, то есть карысна неяк выкарыстоўваць для сябе. Так, máte ještě někdo? Менавіта гэта дзяленне вот урокаў, гадзінаў. Много вопросов сразу созрело. Как в вашу школу попасть, какие критерии отбора? Потом, подожди, еще два. Наставником для учеников. Не-не-не, пока давайте учеником. Потом второй вопрос, меня очень сильно будет интересовать. А можно ли вообще в Чехии в школу, не ходя в университет, прийти поступить? Ну, так это все про это. И третий вопрос, зачем книжки сдавать, если можно все динамично в электронном виде создавать? Tak, první bylo co? První bylo... Як се може стати жаком вашої школи? Žákem? Jo. Jak jsem... ano.
No, my máme taková pravidla. Na prvním místě přijímáme děti z takzvané spádové oblasti. На першым месте мы приймаем дзеці, якія вот з такой обласці, дзе належаць якія ў школу гэтую. To nám určuje zákon. Гэтым, як бы сказаць, абязуе нас гэтым закон. Na druhém místě bereme mladší sourozence našich stávajících žáků. На другім месцы малодшыя браты і сёстры нашых вучняў. A na třetím místě bereme děti, jejichž rodiče dlouhodobě projevují zájem o to, jakým způsobem učíme u nás ve škole. І трэці пункт, это мы берем дзяцей тых бацькоў, якія вельмі выказваюць вялікую цікавасць да нашай школы, як мы вучым, чаму, зацікаўленых бацькоў. Takže třeba naši školu navštěvují už rodiče se 4letými dětmi, chtějí se podívat, jak to tam chodí, já si zapíšu jejich jména a oni tu a tam prostě přijdou se podívat a já vím, že dlouhodobě mají zájem. Такім чынам до нас часам прыходзяць бацькі ўжо з маленькімі 4гадовымі дзеткамі, а я запішу іх прозвішча, яны могуць наведаць, пахадзіць, паглядзець. Я уже веду, что эта семья цікавится менавіта нашей школой. To je strašně důležité, protože pro nás je to zpráva, že to, jak my to děláme, nějakým způsobem souvisí s tím, jakým ty děti vzdělávají doma. Для нас это вельмі важно, что як вот мы працуем, вось, так як же гэтых дзяцей выхоўваюць і дома. То есть это все як бы ідзе такое супрацоўніцтва. Takže se nebudeme hádat s rodiči. І з гэтымі бацькамі мы не будем сварыцца. Na mě už tam ukazují, že už jsem měl skončit, tak já můžu zodpovědět ty Та друга otázky. отазка була. Якщо се може чоловік достати на високу школу, де ж нема за собою матуриту? Ne. Bez maturity, bez ukončení, úspěšného ukončení střední školy prostě není možné. Без поспяхового окончания средней школы и без сдачи выпускных экзаменов ні. А як зріхлить ten proces? No, zrychlit nejde, ale existuje samozřejmě externí vzdělávání na všech stupních, to ano. Існує така едукація на усіх ступенях. Так він се запитав, проч, як уділати ті учебниці, мусите як витискнути ті учебниці, де ж є то електронічне подобі, да се сегнат. No, prosím vás, co se týče elektronických učebnic, tak na to existuje celá řada vědeckých výzkumů. V Praze každoročně probíhá taková konference Neurověda ve vzdělávání. Що дотичиться електронних підручників, ось то і ведуться їх якби, ну, исследования, науковые исследования таких підручників. Z pohledu lékařského, prosím vás, je nadužívání elektronických zdrojů nezdravé, nebezpečné. Není to dobře. Ну і з пункту гледжання нашого здоров'я, використання електронних таких приладів для читання дітей, вучнів, це не вельми добре для здоров'я. Lékaři, prosím vás, v západní Evropě a v Americe brojí, buší na poplach. Pozor, pozor. Nejlepší by bylo, kdyby dítě dostalo tablet nejdříve v 17 letech, jinak ho poškozuje se mu mozek. Батьки, настаўнікі і дактары на захадзе ў Еўропе, яны просто стукаюць ва ўсе званы, б'юць супраць таго, каб дзеці вось так рана мелі зносіны з электроннымі кнігамі, з электронікай толькі ад 17 гадоў, таму што ад гэтага псуецца мозг. Učení z elektronických zdrojů je mnohem složitější než z učebnice. І навучацца, выкарыстоўваючы інфармацыю, матэрыял з электронных нейкіх такіх, ну, крыніцаў, так, это складаней, чым просто трымаць кнігу перед сабой. Protože text protéká. Таму што гэты тэкст, ён же ж бяжыць. Zatímco v knížce si ještě pamatujete, se vám nejdříve vybaví, jestli to je vpředu, vzadu, nahoře, dole. А ў кнізе вы самі бачыце, што у вас у версі, ўнізе, злева і збоку. Já si do dneška pamatuju definice, které jsem měl u státnice před 100 lety někdy, když jsem dělal státnice z matematiky. A pamatuju si, nejdříve se mi vybaví, že to bylo na předposlední stránce vlevo nahoře. Я яшчэ дагэтуль памятаю, калі я здаваў экзамен, дзяржаўны экзамен по матэматыцы, што там на якой старонцы было написано зверху. Ale kdyby to bylo v notebooku, tak nemám o co to opřít. Так я не было б на што і вспомніць. My samozřejmě nemůžeme míjet, prosím vás, elektronické učebnice a elektronické zdroje, to je úplně jasné.
ale jejich nadužívání není dobré, není dobré, není dobré. Конечно, мы не можем як бы пройсці міма ўжывання такіх вось электронных сродкаў, вось, але іх празмернае выкарыстанне гэта не добра для здароўя. A není to dobré ani pro inteligenci, není to dobré pro to učení samotné. І для самой па сабе вучобы гэта не вельмі добра для вашай як бы ну, не інтэлігентнасці, а вот стварэння, узрастання інтэлігентнасці. Neexistuje, prosím vás, žádný vědecký důkaz, který by ukázal, že když se žák učí z elektronického zdroje, že je to efektivnější, než když se učí z učebnice. Žádný takový výzkum nikdy nic takového neprokázal. Je to levnější a je to biznis. Je to hlavně biznis. Гэта значна танней, чым, конечно, надрукаваць кнігу, але ж гэта бізнес, і ні адзін навуковец яшчэ такога доказу, што лепш вучыцца, выкарыстоўваючы менавіта электроніку, такого доказу яшчэ няма. Ні адзін навуковец такого не даў. Druhá věc je, že naši žáci 100% budou muset umět pracovat s počítači. Але іншая рэч, што, канешне ж, 100% нашы навучэнцы будуць умець працаваць на кампутары. Ale pro mě je úplně jasné, že raději půjdu s dětmi učit je třeba rostliny do botanické zahrady, než abych jim něco pouštěl, přestože jsme tím vybaveni z dataprojektoru nebo z interaktivní tabule. Наши класы ну, як бы оснащены, як это по-беларуску сказаць, оснащены. Я дзякую вялікі, абсталяваны вельмі вялікімі, як бы мы маем вялікія магчымасці, нашы класы добра абсталяваны, але я па сабе скажу, што замест таго, каб дзецям нешта вот так вось паказваць на экране, я бы з радасцю пашоў нейкія раслінкі вывучаць у ботанічны сад. No a takže my se snažíme řídit se prostě vědeckými poznatky, vědeckými výzkumy. Mimochodem úžasná věc, posledních 20 let my jsme schopni, teda ne já, ale my jsme schopni se dívat do živého mozku, když myslí nebo když se učí. Мы можем карыстацца з навуковых нейкіх адкрыццяў і можем нават даведацца, як выглядае мозг, калі ён думае. A ono je lepší se řídit vědou než marketingem. І ўсё ж такі лепш карыстацца ведамі, а не маркетингом. Já vám přeju všem moc štěstí, protože si to všichni zasloužíte. Я жадаю вам много шчасця, таму што вы ўсе гэта вельмі заслужылі, і да новай сустрэчы.